le mopholosi wa rona e le Jesu Kriste. Re leboha Modimo ka monyetla ona o a re fang ona wa ho tla ithuta ditaba tse molemo, ditaba tse amanang le manyoloi a mararo. Ditaba tsena tseo re tlo tla re ithuta tsona di bohlokwa ka tsela e kgethehileng. Kajeno re tlo fana ka karolo ya pele e lelekellang dintlha tse ngata tseo re tlo tla re di tshetsetha ka hara sehloho sena se seholo sa molaetsa wa manyoloi a mararo. Jwale kajeno sehloho sa rona ke se re molaetsa wa ho qetela lefatsheng. Molaetsa wa ho qetela lefatsheng ke karolo ya pele. Ke kopa hore ke tle ke be mantswe a thapelo ha re tla thakgola ditaba tsa rona kajeno. Ntate Modimo wa rona ya leng mahodimong, re a o leboha ka monyetla ona o re fang ona wa ho tla ithuta mangolo a halelang Jehova tlasa sehloho sa molaetsa wa manyoloi a mararo. Modimo wa rona ya leng mahodimong, re itlohela diatleng tsa hao. Re kopa wena ka sepele ntate o tlo re tolokele ditaba tsena ka moya wa hao o halalelang. E le hore qetellong ya boithuto bona Jehova, re tle re be le kutlwisiso e phethahetseng ya seo morena wa ka e leng thato ya hao. Re a o boka, re a o tlotlisa, mme morena wa ka se re kopa hle hore o tlo re tshwarele dibe tsa rona, o hlatswe makgopo a rona, mme Kriste a tle a be le tulo ka hara dipelo tsa rona. Hobane qetellong Jehova re lakatsa hore re ntse re ithuta ditaba tsena Jehova, re tle re bone Kriste mopholosi wa rona, mme dimelo tsa rona di tle di fetohele kgalalelong. Ke thapelo ya rona ho seng hona ka lebaka la Kriste morena ra rapela, amen. Ba ratuwa, ke kopa hore re tle re kene ditabeng tsa rona tsa letsatsi, mme ke sentse ke leboha Modimo ka nnete ka lona ha ile mona le sentse le iponaditse, mme re tlo tla re ba le boithuto ba metsotso e ka bang e 30 minutes, mme ke tla leka hore ke tle ke tsitse nakong eno e le hore morena ha boetse a re file sebaka sontang se tlang re tle re ntshetse pele boithuto bona. Jwale ke se ke ile ka bontsha hore sehloho sa rona ke se re molaetsa wa ho qetela lefatsheng. Ke karolo ya pele ya sehloho se seholo sa molaetsa wa manyoloi a mararo. Jwale ditaba tsena tsa manyoloi a mararo re di fumana bukeng ya tshenolo. Jwale re tlo tla re bala bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya 14, mme kgaolong ena 14 re tlo nka temana botshelela ho isa temaneng ya 12. Jwale re tla qala re bale ena ya botshelela, jwale re theohe ka yona. Jwale re fumana molaetsa wa lenyoloi la pele temaneng tse pedi tse qalang, e leng ya botshelela e sita le ya bosupa. Re a di bala, e re hape ka bona lenyoloi le leng le fofang mareng a lehodimo le tshwere efankgedi ya ka mehla le mehla ho e bolella ba a ileng lefatsheng, le ditjhaba tsohle le mefuta yohle le dipuo tsohle le merabe yohle. 7. La re ka lentswe le phahamileng, tshabang Modimo isang kganya hona hobane nako ya ho ahlwa hona e tlile, mme le kgumamele ya entseng lehodimo le lefatshe le lewatle le diba tsa metsi. Ke karolo ya pele ya molaetsa, mme re molaetsa ona ke wa lenyoloi la pele. Jwale re fetela ditemaneng tse ding. Molaetsa wa lenyoloi la bobedi re bala ho tshenolo kgaolo ya 14, jwale re nka temana ya borobedi, e re lenyoloi la bobedi la latela le re o wele Babilona, motse o moholo, hobane o nositse ditjhaba tsohle veini ya bohale ba botswa ba ona. Ke molaetsa wa lenyoloi la bobedi. Jwale re tla fetela molaetseng wa lenyoloi la boraro, mme re nka ho tloha temaneng ya borobong ho isa ho ya 12. Jwale ona o baleha ka mantswe ke yana, e re lenyoloi la boraro la latela a mabedi ao, la re ka lentswe le leholo, e kare ha motho a rapela sebata le setshwantsho sa sona, a nka le letshwao la sona phatleng ya hae kapa letsong la hae, le yena o tla nwa veini ya bohale ba Modimo e tshetsweng e sa tswakwa senonong sa kgalefo ya ona, mme o tla hlokofatswa mollong le sebaboleng pontsheng ya manyoloi a halalelang le a konyana. Mosi wa hlokofalo ya bona o nyoloha ka mehla le mehla, mme barapedi ba sebata le ba setshwantsho sa sona ba keke ba eba le phomolo bosiu le motshehare, le haele ba amotseng letshwao la lebitso la sona. Verse 12 ya qetella e re ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi, e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo le tumelo ya bona ho Jesu. Jwale ke yona kakaretso
ya molaetsa wa manyeledi a mararo. Jwale re fumaneha ha ho tshelolo mona kgaolo ke ya 14 re badile ho tloha temaneng ya botshelela ho isa temaneng ena ya 12. Jwale molaetsa ona re ke ona molaetsa wa ho qetela o tlo phethela nalane ya ho phela ha motho lefatsheng. Ha re itishe ka mangolo a halelang taba ena, ha o sheba ditemana tse latelang tsena tseo re seng re di badile, re nka hona kgaolong e tshwanang ya tshenolo e leng 14. Jwale re tlo nka temana 14 ho isa ho ya 16 ho nontsha taba ya hore ke ona molaetsa o tlo phethela nalane ya ho phela ha motho lefatsheng. Jwale 14 ho isa ho 16 e re, jwale ka tadima mme ka bona leru le lesweu, mme e mong ya ka mora motho a dutse hodima leru a rwetse moqhaka wa kgauta hloohong, mme a nkile sekele e bohale letsohong la hae. Lenyolo le leng le tswang tempeleng la hweletsa ka lentswe le phahamileng ho ya dutseng lerung la re, kenya sekele ya hao o kotule, hobane nako ya ho kotula e fihlile, hobane koro ya lefatshe e butswitswe. Mme ya dutseng hodima leru a akgela sekele ya hae lefatsheng, mme lefatshe la kotulwa. Jwale kotulo ena eo ho buang ka yona le ho butswa hwa koro ena e bontsha ke setshwantsho sa hore ka morao re molaetsa ona wa manyelo ya mararo phatlalatswe, lefatshe le tla be le boemong boo Modimo jwale a ka kgethang ba lokileng le ba kgopo. Ka mantswe a mang ke molaetsa o tlo botsisa lefatshe. Jwale ha molaetsa ona o so phatlaladitswe ho a hlaka hore Kreste o tla batla, mme 14 ke rata haholo e re e mong ya ka mora motho, e le ho bua ka Jesu Kreste mona. Jwale Kreste o sa le boemong ba hore a ka tla ka morao. Jwale molaetsa ona o phatlalatswe ka dikanta tse 4 tsa lefatshe, ke ona molaetsa o tlo botsiswa lefatshe. Jwale re taba ena e bohlokwa ka lebaka la hore sena se ile sa etsahala nakong ya Noe. Ha re hopole hore Modimo ile a fana ka molaetsa o ileng wa rutwa ke mohlanka wa hae Noe dilemo tse 120 years, e le molaetsa o biletsang batho hore hela kenang ka harekeng hobane morwallo wa metsi wa tla. Jwale ke molaetsa o ha setjhaba sa Modimo se ne se o amohela se ne se tla bolokeha. Jwale ka tsela e tshwanang Modimo le rona o re file molaetsa wa ho qetela pele a timetsa lefatshe lena ka mollo. Ha re hopole nakong ya Noe, lefatshe la Noe le ne le lokela le timetswe ka metsi, le ne le lokela le timetswe ka morwallo wa metsi. Jwale pele Modimo a etsa ketso eno ya ho timetsa lefatshe, a fana ka molaetsa, a hlokomedisa setjhaba sa hae hore se kene ka hara a reka. Jwale le gona ka tsela e tshwanang pele Modimo a timetsa lefatshe lena ka mollo, o re file molaetsa wa manyeloi a mararo, molaetsa o matla ka tsela e kgethileng, o ha re o amohela ka dipelo tsa rona re tla fumana bophelo bo sa felang. Re tla re di manolla dintlha tsena ha re ntse re tswela pele. Jwale taba ena re e tiiswa hape ke Mateo kgaolo ke ya 24. Jwale re bala 14. Re tlo ithuta hore Mateo 24 ke kgaolo yane eo Kreste a neng a fana ka dipontsho tsa ho kgutla wa hae le tsa tshenyeho ya Jerusalema. Jwale ka hare ho dipontsho tseno ha ntse a di thathamisa, a bua ka baprofeta ba bohata ba tlang ho hlaha, a bua ka dintwa le medumo ya dintwa, a bua ka mafu a akaretsang, a bua ka ditshitshinyeho tsa lefatshe. Ho na le ntlha ya bohlokwa ka ho fetisisa eo a e hlahisang ho Mateo kgaolo ya 24 mona ka temana 14. Ra e bala e re efangeli ena ya mmuso e tla bolelwa lefatsheng lohle, e tle be bopaki ho ditjhaba tsohle, mme e tla ba hona bofelo bo hlahang. E le hore Kreste a keke a tla kgetlo bobedi, a keke a tla lefatsheng bona pele efangeli ena e pharalla, e phatlalatswa ka dikanta tse 4 tsa lefatshe. E le hore ke letshwao le matla ka ho fetisisa lena le hore le fumanang mona hore efangeli ena e tla bolelwa lefatsheng lohle, e tle be bopaki. E le hore ho sebe le motho ya ka itatolang a re ha ke ya ka tseba ka molaetsa ona. E le hore morero wa Modimo ke hore efangeli ena e fihlele sebopuwa se seng le se seng se phelang lefatsheng mona, mme ha molaetsa ona o so fihletse bohle ba phelang lefatsheng, ke hona jwale bofelo ba ntho tsohle bo tla hlaha. Jwale o tla hlokomela hore Paulos ile yena ha na elellwa bohlokwa ba molaetsa ona, o ile a ngola ditaba tse matla ka ho fetisa, mme re tlo bala ho ba Roma kgaolo ya 13, re nka temana 11 ho isa ho 14. Re tla ka mamela ka hloko hobane ke temana e re supisang bohlokwa ba molaetsa ona, hore ha re fumana molaetsa ona o lokela hore o fetole maphelo a rona
ha se molaetsa fela o go lokelang go amoela ka dipelo tsa rona ebe jwale re itswella pele ka bophelo ba rona, empa ke molaetsa o lokelang ho fetola tsela eo re etsang dintho ka yona. Ha re mamele Baroma kgaolo ke ya 13 temana ke ya 11 ho isa ho 14 vukena e re tshwaretse difeng, e re le tiisetseng teng ka hobane re tseba dinako, hobane e se le nako ya ho tsoha borokong, hobane ha e le kajeno poloko e haufi le rona ho fetisa mohla re dumetseng, bosiu bo se bo yasa, letsatsi le se le atametse. A re lahleng ke hona mesebetsi ya lefifi, mme re apareng dihlomo tsa lesedi, re tsamayeng ka mokgwa o tshwanelang jwalo ka batho ba tsamayang motshehare o moholo, e seng ka meharo le botawa le botswa le dikgang le mona, le mpe le ikapese ka morena Jesu Kriste, mme le seke la baballa nama ho ikgodisa ditakatsong tsa yona. Ke molaetsa o matla ka tsela e kgethehileng. Paulos ha e le tabena o re re se re tseba dinako le hobane jwale e se le nako ya hore re tswe borokong, mme kajeno poloko e haufi le rona ho fetisa mahlang re dumetseng. Jwale o hlahisa ntlha e nngwe e bohlokwa ya hore bosiu bo se bo yasa, letsatsi le se le atametse. Letsatsi le buang ka lona ke letsatsi la ho kgutla ha morena wa rona e leng Jesu Kriste, mme ha tadima hore Kriste o sa le haufi le ho tla, a sheba bokgutshwanyane ba dinako, o re ha re lahle mesebetsi ya lefifi, mme re apareng dihlomo tsa lesedi. E le hore ke molaetsa o re lokisetsang ho kgutla hwa bobedi hwa morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Jwale ha tswela pele o hlahisa dintlha tse bohlokwa ka fisa mona, o re re tsamaye ka mokgwa o tshwanelang, mme jwale re nyahlatse le hona ho lahla meharo, botawa, botswa, dikgang le mona, e le gore mesebetsi e ditshila re hlohlore dimelong tsa rona, mme re ikapese ka Jesu Kriste, re se baballe nama ya rona ra e kgodisa ditakatsong tsa yona. Molaetsa ona o matla ka tsela e kgethehileng, e se ka Modimo a ka re thusa. Jwale ke yona molaetsa e le hore ha o so phatlalletse ka lefatshe lohle, o tlotla o arola lefatshe dikoto tse pedi. Ntlha ena e bohlokwa ka tsela e kgethehileng. Ke a tsaya nakong ya ho feta selemong sa bo 2018 ha ne ke sheba dipalopalo tsa dikereke tse telle lefatsheng, o fumana hore ho thwe di se di feta 43,000 ke dikereke tseo ho thweng di ngodisitswe ka molao ke dikereke tsa bokreste. Jwale taba ena e ne sisinya maikutlo a ka ho fetisisa, hobane jwale re re ke dikereke tse ka hara bokreste, mme bokreste ha se tumelo fela e le nngwe e teng lefatsheng, ho sana le ditumelo tsa bo Islam, bo Hinduism le tse ding ka mekgahlelo ya tsona. Empa jwale re ithuta hore Modimo ka hara medimedi mona, ka hara pherekano ena e teng ka ditabeng tsa borapedi lefatsheng, yena nakong eo a tadimang lefatshe, nakong eo a romelang Kriste ho tla kgetlwa bobedi, o tla ba shebile dihlopha tse pedi fela. Lefatshe lena le tla be le arotswe dikoto tse pedi, e le ba lokileng, ba tshwantshwang le sehlopha sa dinku, ba tshwantshwang le dinku, hape o tla bona le sehlopha sa bobedi ka letsohong le letshehadi, e leng sehlopha se tshwantshwang ka dipudi, e leng ba kgopo. Jwale Modimo a tla re thusa hore re tle re be sehlopheng sena sa dinku ka lehlakoreng le letona la Kriste, re sebe sena sa dipudi se lehlakoreng le letshehadi, e leng batho ba kgopo ba tlang ho timela. Mme jwale re molaetsa o tlo botsisa lefatshe, o tla etsa hore lefatshe le tle le be boemong bono ba dihlopha tse pedi, ke ona molaetsa wa manyalo a mararo. Jwale molaetsa ona ke tle ke tiise hore ke molaetsa wa lerato, ke molaetsa wa lerato o go fuwang ke morena Modimo. Ha o sheba Amose kgaolo ke ya boraro, jwale re nka temana ya bosupa, e bua mantswe a mang a matla ka ho fetisa, e re hobane morena Jehova ha etse letho a eso ho senole morero wa hae ho bahlanka ba hae ba profeta. E le hore Modimo pele a tibetsa lefatshe lena la rona ka mollo, o entse hore a fane ka molaetsa wa tlhokomediso, mme ke re molaetsa ona ke wa lerato hobane Modimo ha re bone a diela dikotlo tsa hae lefatsheng re sena tsebo ya seo e leng thato ya hae. E le hore pele a etsa kahlolo kapa a diela dikahlolo, o re file molaetsa ka bahlanka ba hae ba profeta, mme ka ho tlolwa re shebile molaetsa ona o fuwe mohlanka wa Modimo ya bitswang Johanne. Molaetsa ona o ile a senola sehlekehlekeng sa Patmos. Jwale ke ona o re tlotla go phenyekolla le ho nyebekolla, re fumana hore na o re tshwaretse ditaba dife. Jwale taba ena e hlahiswang wa Mose e matla ka tsela e kgethileng, mme se re bone le nalaneng hore Modimo le nakong yane ya Noe o ile a fana ka molaetsa ono dilemo tse 120 pele a timetsa lefatshe ka morwalo wa metsi, e le ho lokisetsa bana ba hae ketsahalo eno e sehloho e ileng ya etsahala. Ka bomadimabe ga hopola hore bongata ba batho ha ba ka ba amohela molaetsa ono. Jwale
re bale hape ho Johane mona chapter 14 ka temana ya 29. Kriste o ntsa boela a sebedisa mantswe a tshwanang mona mare mme jwale ke le boleletse tsona di iso ho hlahe hore mohladi hlahang le tle le dumele e le hore Kriste o re taba tsena o di boletse e sa le ka nako mme jwale e tla re rona ha re bona di etsahala taba eno e lokela e etse hore re dumele. Jwale ha o sheba epistole ya moapostola Petrus kgaolong ya hae ya boraro jwale re nka temana ya borobong le yena o hlahisa mantswe a mang a matla a kgothatsang mantswe a lerato mantswe e le hore ha re a ela hloko ruri modimo o tla re thusa hore re bake re sokole dibeng tsa rona. Ha re shebe hona o reng morena ha di ise dipallo tsa hae jwalo ka ha ba bang ba lekanya hobane tieho e teng empa o sa mameletse ka baka la rona hobane ha rate ha ba bang ba ka timela empa o rata hore bohle ba finyelle pakong e le ka mantswe a mang o tlo ithuta hore ditemana tse tlileng pele ho yena ke tse bontshang hore ho tla ba le basomi matsatsing a ho qetela mme basomi bana ha ba hlaha ba re e kae pallo ya modimo ha e sa le bontatamolo wa rona ba ntse ba re Jesu Kriste wa tla Jesu Kriste no wa tla o kae ha ile mo re sa mmone jwale o re ba iphapanyeditse taba hore modimo o tlile a timetsa lefatshe ka morwalo wa metsi nakong ya Noe jwale ha ba elellwe hore le nakong ena eo rona re le phelang ho yona modimo o tlo timetsa lefatsheng ka mollo jwale ha e fihla ho 9 mole o fana ka lebaka le etsang hore ebe ha timetse lefatshe la rona o re morena ha di ise dipallo tsa hae jwalo ka ha ba bang ba lekanya hobane tio e teng empa o sa mameletse ka baka la rona hobane ha rate ha ba bang ba ka timela empa o rata hore bohle ba finyelle pakong modimo o re rata ka tsela e kgethileng ba ratuwa moreneng ha lakatse hore le a le mo fela wa rona a ka timela ha bona re le dibareng mane ha bona re ntse re phela ka diketso tsa bohlola re qhala malapa a batho ha bona re ntse re na le mona le lehloyo ha bona re ntse re na le boikgomoso dipelong tsa rona o a re qenehela hobane o a tseba o ile a fana ka mora hae Jesu Kriste a re shwela sefapanong madi a hae a tsholwa ka lebaka la makgopo a rona mme ha tadima bohlokwa ba madi ano o a bona hore ha wa lokela hore re ka timela modimo o re file molaetsa wa lerato o re biletsang ho yena mme molaetsa ona ke molaetsa wa manyelo a mararo jwale ke thapelo ya ka hle hore ho modimo a ke a re thuse re bake re sokoloele ka nnete hobane o sa butsi sebaka sa mohao o sa ntsana a fane ka mohao hore re tle re sokoloe re bake dibeng tsa rona jwale ntlha ena e re tlisa moo ke reng molaetsa ona wa manyelo a mararo o fanwe kapa o tlo phatlalatswa pele lefatshe le kwallwa mohao ke hore pele mohau wa lefatshe o kwalwa molaetsa ona wa manyelo a mararo o tla phatlalatswa ha re ke re shebe taba ena hobane jwale le hoja modimo a fane ka nako ya eo a lakatsang hore bohle re finyelle pakong a lakatsang hore bohle re sokoloe dibeng tsa rona nako eno e ke ya ba ka ho sa feleng empa ho na le nako eo mohau wa lefatshe lena o tla kwalwa ha re ba le Amose kgaolo ke ya borobedi jwale re nka temana ya 11 ho isa ho le 13 ha re mamela mantswe ke yana o re bona matsatsi a tla ho itsalo morena Jehova ao ke tla romela ho lapa lefatsheng e se ho lapela bohobe le ha ile ho nyorela metsi empa e leng ho lapela mantswe a Jehova o re ba tla tsamaya ba etswa lewatleng le leng ba ya ho le leng ba tla matha ba etswa leboya ho isa botjhabela ba ntse ba batla lentswe la Jehova empa ba keke ba le fumana taba tse mahlonoko ka fisa 13 bere ka tsatsi leo ba rwetsana ba batle le ba hlankana ba tla tepella ke ho nyorwa modimo a bokwe ka tsela e kgethileng nako ena pele e fihla ha re so be nakong ena ke hona nako ena e tlang mme pele nako ena e fihla ya tlala e kgolo yo batho bohle ba tla be ba lapetse lentswe la Morena modimo o fana ka molaetsa wa manyeloi a mararo jwale ga ke molaetsa wa lerato molaetsa wa tlhokomediso molaetsa o re biletsang ho Morena modimo ba ratuwa lentswe la modimo le santsa le fumaneha ka jeno ha bulela welese ya hao
o bulela seyalemoya sa hao o utlwa ho bua ka lentswe la Modimo. Ha o bala koranta lentswe la Modimo la fumana. Ha o shebella seyalemoya pone television o fumana lentswe la Modimo. Marangrang mona jwale ka ha re bua le wena Facebook mona ke re phatlalatsa molaetsa wa Modimo. Mme re nakong ena eo lentswe la Modimo le fumanehang ka bongata le kgaphu batho ba ka kgona ho ithuta lona ke nako ya mohao, ke nako ya hore re sokologe baki hobane nako ya tla ba ka tua ha se boswaswi taba ena. Nako ya tla yo banna le basadi ba rwetsana ba batle le bahlankana ba tla tepella ba nyorwe ba lapele lentswe la Modimo ka bomadimabe lentswe le ne le tla be le se le sa fumaneng. Mme ke nako e ntle ena moratuwa ya hore re ka fumana ditaba tsena tsa bophelo, ditaba tse re lebisang mahodimo. Jwale taba ena e tiswa hape ke buka ya tshelo ha o bala kgaolo ya bosupa o nka temana pele ho isa ho temana ya boraro e matla ka tsela e kgethileng taba ena e re ka mora tseo ka bona manyoloi a mane a eme dikgutlong tse nne tsa lefatshe a thibetse meya e mene ya lefatshe hore ho seke hwa eba moya o fokelang lefatsheng le lewatleng le ha ile sefateng se le seng. Ka bona lenyoloi le lenyolo a botjhabatsatsi le tshwere le tshwala Modimo o phelang la phamisha lentswe la hweletsa manyoloi a mane a neng a neilwe taelo ya ho senya lefatshe le lewatle la re ha re mamele taba ena e re le seke la senya lefatshe le ha ile lewatle le ha ile difate re so ho tshwae bahlanka ba Modimo wa rona diphatleng tsa bona. Jwale re ithuta hore hona le manyoloi a mane a hlahang dikarolong tse nne tsa lefatshe, dikgutlong tse nne tsa lefatshe, mme taelo e neng e fuwe manyoloi ana a mane ke hore jwale a senye lefatshe, a senye lewatle, a senye le difate. Jwale Modimo ha elellwa hore lefatshe ha le so be boemong bo e le hore batho dimelo tsa bona di tshwana le tsa Jesu Kriste, o fana ka lenyoloi le leng kapa o romela lenyoloi le leng, mme lenyoloi lena le fihla le ho hweletsa ana a mane le fana ka taelo hore hohle baratuwa le seke la senya lefatshe le ha ile lewatle le ha ile difate re iso e tshwae bahlanka ba Modimo wa rona diphatleng tsa bona. E le hore molaetsa ona ke molaetsa wa lerato baratuwa, ke hore taba ena e ka re nka ipheta ka ba ka ipheta pele Modimo a timetsa lefatshe lena o batla hore a re fe molaetsa wa tlhokomediso hobane ha la ka tsela ya le mong wa rona hore a ka timela. Jwale le tshwao la Modimo le lokela le fetiswe diphatleng tsa bahlanka ba ona. Jwale molaetsa ona ka nnete re ke molaetsa wa tshepo ho latela taba ena e hlahiswang hape ho Isaiah. Ha o bala Isaiah chapter 55 mona o nka temana botshelela le ya bosupa e re fa mantswe a mang a matla haholo mona mo ho thweng batlang Jehova a sa fumanwa le morapele a sa le haufi. O re molotsana a furalletse la hae ya kgopo a tlohele mehopolo ya hae, a sokolehele ho Jehova mme o tla mo hauhela, a sokolehele ho Modimo wa rona hobane o tshwarela haholo. Modimo o tshwarela haholo, Modimo wa bokwe ka tsela e kgethehileng e le hore lerato la Morena Modimo baeso ke lona le etsang hore ebe le ka jeno Jesu Kriste ha so kgutle kgetlo la bobedi. Jwale ho thwe batlang Jehova a sa fumanwa e le hore e sa le nako hona jwale hore Jehova a ka fumanwa, o re re mo rapela a sa le haufi baratuwa e le hore taba ena ya re tiisetsa hore hona le nako eo Morena Modimo a kekeng a fumana, hona le nako e le hore ha re mo rapela o tla ba sa le hole a se a sa utlwe dithapelo tsa rona, mme ha monyetla ona o mohau sebaka sena sa mohau se santsane se butse ho thwe mollotsana a furalle tsela tsa hae ya kgopo a tlohelle mehopolo ya hae a sokolohele ho Jehova mme Jehova o tla mo hauhela a sokolohele Modimo o tshwarela. Modimo ha tsotele hore o so tetebetse ka hara bodiba ba sebe ho lokae ho thwe mo sebe se ngatafetseng ke mo mohau o ngatafetseng ka ho fetisa, mme ke etsa thapelo hle hore moratuwa ha o natse hore na o so kgenathetse ka makgopo a makae, o so entse dibetse ngata ho lokae, mohau o sa butswe, Jesu Kriste o sa le teng mme o butse diatla tsa hae hore o tlo o amohele molaetsa ona wa pholo. Ha o bala Tshenolo chapter 3 verse 19 le 20 ya teng ke e rata ka ho fetisa le yona e re nna ke kgalemela ke la ya bohle bao ke ba ratang, o be le tjheseho hle mme o bake bona ke eme monyako mme ke a kokota. E ka re ha e mong a utlwa lentswe la ka mme a bula monyako ke tla kena ha hae mme ke tla lalla le yena
le nna. Kreste o ntsa kokota, Kreste o ntsa kokota hle dipelong tsa rona baratuwa. Kreste o eme monyakong wa dipelo tsa rona, o emetse ntho e le nngwe fela, o emetse hore re mo bulele, hobane ha itshohlometse. Kreste ha se ke hore ha re qobelle ho etsa thato ya hae, ha re susumetse ho etsa thato, empa ka lerato o ntsa ke hore a eme a re bana ba ka sokoloha, ke laya ke kgalema bohle bao ke ba ratang, ba ka sokoloha ntle. Jwale o emetse fela hore re tle re bule monyako wa dipelo tsa rona a tle a kene, mme hore ha a sa kene o tla lalla le rona ho yena. Modimo a re thuse ka tsela e kgethehileng. Jwale molaetsa ona e tla hobane o amohelwe, bao amohetseng ba tlo bolokeha. Molaetsa ona wa manyeloi a mararo bao amohetseng qetellong ba tlo bolokeha. Ha o bala hona ho tshelong mono kgaolo ya 14 ka temana 13, ha re hopola hore re badile ho fihlella temaneng ya 12 kgaolong e tshwanang e leng ya 14. Jwale ha o ya ho ya 14 e bua mantswe ke yana, e re ya ba ke utlwa lentswe le tswang lehodimong le re ho nna, ngola ho lehlohonolo bafu ba shwela moreneng ho tloha ha jwale. Moya o re hoba ba ya phomola mesebetsing ya bona, hobane mesebetsi ya bona e ya ba latela. E le hore ba shwang, ba ithoballang, ba amohetse molaetsa ona wa manyeloi a mararo, ba tlo bolokeha qetellong. Mesebetsi ya bona e tla ba latela. Ha o bala Tshenolo chapter 3 verse 5 ya hlolang yena o tla peswa diaparo tse tshweu, mme nkeke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo, empa ke tla bolela lebitso la hae pela ntate le pela manyeloi. Modimo o tla ngola mabitso a rona bukeng ya bophelo, mme o tla re apesa seaparo se sesweu ha re amohela molaetsa ona wa manyeloi a mararo. Jwale qetellong re fuwa sehlopha sa bana ba tla be ba amohetse molaetsa ona. Molaetsa ona o reng o tlo kwala nalane ya ho phela ha motho lefatsheng. Jwale ha o bala ho tseno mona chapter 7 re nka temana 13 ho isa ho 17, e re yaba e mong wa baholo o a hlamisa molomo wa hae a re, bana ba apereng diaparo tse telele tse tshweu ke bomang, mme ba tswa kae? Ka re ho yena, monghadi ho tseba wena. A re ho nna, ke ba tswang mahlomoleng a maholo, ba hlatswitse diaparo tse telele tsa bona, ba di soufaditse mading a konyana. Ke ka baka leo ba leng pela throne ya Modimo, mme ba o sebeletsa motshehare le bosiu tempeleng ya ona, mme ya dutseng throneng o tla ba sireletsa. Ha ba sa tla hlola ba lapa le ha ile ho nyorwa, ha ba sa tla hlola ba batwa ke letsatsi le ha ile ke lebatama le le leng, hobane konyana e hara trone e tla ba alosa, mme e tla ba isa dijweng tsa metsi a bophelo, mme Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona. Ao Modimo a bokwe ka tsela e kgethehileng. Bohle ba tlang ho ananela molaetsa ona, bohle ba tlang ho bula dipelo tsa bona, ba amohele molaetsa ona wa ho qetela, molaetsa wa lerato, molaetsa o tlisang tshepo lefatsheng le timelang. Bohle ba tlang ho ikokobelletsa Morena Modimo, mme ba ithapalatsa ka pela trone ya hae. Bana Modimo o tla ba nkela mahodimong. Bana ba tla apeswa diaparo tse telele tse tshweu, hobane ke ba soufaditseng diaparo tseno tsa bona mading a konyana. Kreste ya ileng a re shwela Golgotha sefapanong. Jwale ho thwe ba tla ba haufi le trone ya Modimo, konyana e tla ba tataisa, mme ba keke ba hlola ba lapa, ba keke ba hlola ba nyora, ba keke ba hlola ba batwa ke lebatama la letsatsi. Konyana ka sebele e tla ba alosa, e ba ise didibeng tsa metsi a bophelo, mme jwale ho thwe Modimo o tla hlakola meokgo e teng mahlong a bona. Taba tsena ke tse molemo ka tsela e kgethehileng, ditaba tse tlisang kgothatso le tshepo dipelong tsa rona. Jwale ha o tswela pele ka mangolo a halelang, o bala ho Tshenyo chapter 20 mane verse 4, e re yaba ke bona ditrone, mme ba bang ba dula hodima tsona, ba filwe matla ao a hlolwa. Ka bona le meya ya ba kgaotseng dihlooho ka baka la bopaki ba Jesu le ka baka la lentswe la Modimo, le ba sakang ba khumamela sebata le ha ile setshwantsho sa sona, ba sakang ba amohela letshwao la sona diphatleng tsa bona le matsong a bona, ba boela ba phela, mme ba busa le Kriste dilemo tse sekete. Ha re hopola, ha o sheba molaetsa wane wa lenyoloi la boraro, molaetsa wa lenyoloi la ho qetela, ke molaetsa o bang ke hore o kgahlanong le borapedi ba sebata, o kgahlanong le borapedi ba setshwantsho sa sebata, o kgahlanong le ho nka letshwao la sebata phatleng kapa letsohong le letona. Jwale ho bonahala bana ba tla ema kgahlanong le puso ena ya sebata, ba tla bolawa, ba tla kgaolwa dihlooho. Empa jwale Kriste o la hlaka tsebiso a re se tshabe ya nang le matla a ho bolaya mmele ona fela, hantle re tshabe ya nang le matla o timetsa mmele esita le moya. E le hore le ha re ka timetswa ke sebata sena, ga hlokofatswa ke sebata sena, ga se
sitwa ho reka kapa ona ho rekisa, mme ga hloriswa ka ditlhoriso tsa mefuta ha re tsebeng hore hono ke lefela la mafela. Qetellong Kreste o tla re tsosa, mme jwale re tla busa le yena dilemo tse sekete, jwale ka ha re se re badile ho Tshitshinyo chapter 20 mona verse 4. Jwale ha o bala hape ho Tshitshinyo chapter 15 mona verse 2 e re fa bahlodi bana ba tlang ho ema matsatsing a ho qetela. E re ka bona ho kang lewatle la seipone le kopaneng le mollo, ba neng ba hlotse sebata le setshwantsho sa sona le letshwao la sona le palo ya lebitso la sona, ba ne ba eme hodima lewatle la seipone, ba tshwere diharepa tsa modimo. Jwale bana ba tidinya diharepa mono, ba bina sefela sa Moshe. Tlholo e teng mading a Jesu Kreste. Matsatsing a ho qetela ha mebuso ya lefatshe e lwantsha bakgethwa, modimo o na le bana ba hae, modimo o na le banna le basadi ba tlang ho mo emela ho isa matsatsing a ho qetela. Mme Kreste o tla o bankela marung, o tlo bankela lehodimong. Ke yona molaetsa o re phethelang ka ona wa kajeno sontang sena baratuwa. Se ke wa fetwa ke karolo ya bobedi sontang se tlang. Jwale re tlo tla re kena ka hara dikateng tsa melaetsa ena yo re buileng ka ona, kapa molaetsa ona o re reng jwa manyeloi a mararo. Jwale re tla qala ka molaetsa wa lenyeloi la pele, re fetele ho bobedi, re fetele ho boraro. E tlo ba thuto e telele haholo hobane e hle ditaba tsena tse ka hare ho molaetsa wa manyeloi a mararo e hle di ngata haholo, ke ditaba tse bohlokwa ka tsela e kgethileng. Thapelo ya ka hle ke hore modimo a re thuse re amohele molaetsa ona. Thapelo ya ka ke hore modimo a re thuse re amohele Jesu Kreste bophelo ba rona, ho loka ha rona, kgalalelo ya rona. Se fetwe ke karolo eno ya bobedi moratuwa, mme ke boela ke etsa kgopotso hore ha re tshehetseng mananeo ana a tseba Bebele YouTube mane, channel e teng ya YouTube, mme o ka penya fela subscribe button eno e le hore o tlo no latele di-video tse re tla beng tsa re fana ka tsona YouTube mone. Mme ke re modimo a le hlonofatse bohle ba bileng le monyetla wa ho shebella ditaba tsena Facebook mona, morena a letsetse ka ho loka. Ke kwala ka mantswe a thapelo. Jehova modimo wa rona ya lerato, re a leboha Jehova, re a leboha ntate a nang le matla hobane o re file molaetsa ke ona, ke molaetsa wa tshepo, molaetsa wa lerato, molaetsa o re kgothatsang, molaetsa o re atametsang ho Jesu Kreste. Ntate wa ka, re kopa ha re se re o qadile tjena, se re lelekelletse dikarolo tse tlang tsa boithuto bona, morena o tlo nolofatse dipelo tsa rona, mme Kreste a tle a be le tulo ka go dipelo tsa rona. Seo re se labalabelang Jehova ke hore qetellong re tle re bone mmuso wa mahodimo. Re etsetse ka ho loka ntate, hlonolofatsa babuhi ba tshebeletso ena, kgaso ena morena, mme o ba keletse ka ho loka letsatsi leo re seng re kene ka ho lona, a ko re etsetse ka ho loka hore ntate a nang le matla, mesebetsi ya rona e tlebe eo kgahlisang, dipolelo tsa rona, mehopolo ya rona e tlebe eo kgahlisang morena wa ka ya leng mahodimong. Re jare boleleng ba beke ho fihlella hape re tla kopana le baratuwa ba rona ba ntseng ba tsheheditse ditaba tsena tsohle. Re di kopa re tshepile ebile re leboha lebitsong le letle la morena le mophuso wa rona e leng Jesu Kreste, amen. Baratuwa, modimo a le hlononofatse haholo. Re le buile ka bosebeletsi ba kajeno, mme se fetwe ke karolo ya bobedi jwale ka se ke bontshitse sontang se tlang ka nako e tshwanang. Morena wa kgotso a le etse hantle, ha elale.